Učimo se korejščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. 주방 저울. Kuhinjska tehtnica. 주방 타이머. Kuhinjski kasovnik. 주방 온도계. Kuhinjski termometer. 깔때기. Lijak. 마늘 압착기. Stiskalnica za česen. 감귤 착즙기. Ozemalnik citrusov. 감자 으깨개. Tlačilka za krompir. 피자 커터. Rezalnik za pico. 주방 가위. Kuhinjske skarje. 페이스트리 브러쉬. Copič za pecivo. 식힌망. Mreza za ohlajanje. 냄비 받침. Podstavek za lonec. 병뚜껑 오프너. Odpiralec kozarcev. 얼음틀. Model za led. 반죽 스크레이퍼. Strgalo za testo. 밀가루채. Sito za moko. 유산지. Papir za peko. 베이킹컵. Pekovske kosarice. 컵케이크 라이너. Kosarice za cupcake. 이쑤시개. Zobotrebci. 나무꼬치. Lesena nabodala. 조리용실. Kuhinjska vrvica. 치즈클로스. Sirarska gaza. 짤주머니. Dresirna vrecka. 강판. Strgalnik. 거품기. Metlica. 밀대. Valjar. 계량컵. Merilna skodelica. 계량 스푼. Merilna žlica. 채. Sito. 캔따개. Odpirač za konzerve. 병따개.
Odpirač za steklenice. 계량 스푼. 감자 으깨개. 감귤 착즙기. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.